birinda konka umorogo tandikire shaha mwenda gushesha and of course report baze kika police because tandikire kurya Victor Bwana mu mbaho watunga amagwa kwata uko muzimbe and so aho tugambira ibintu ebyembaho kuri yo mukatare ahanse Victor Bwana atugambira ebingi byasisikara kuko nyine twabasa kwihayo mu bakabitire the same na higu amakansi as tugumizamu na no kurazo mu rabo kuba tukareye and ikikuru mnonga no kureba mu kubana kureba ngo mu rabo kwa kwatazinde bingi ebihisi nakatare kandi na muno kureba ngo kwacondoza no kumanya oburugo bo mu rogo aho baraga konka ikimanyaho umuriro gwatangira umukatara pemba haka Victor Bwana kandi ko kakora kubi and nkoko kureba na n'iki kizimbe icyane housing mu kindi store ya pipe ahansi cyagwamo na tanke zimwe zimukureba kuri yazazi ryoko konka twabasa kuzicungura tukoragana hamwe n'aba city council hamwe n'abantu ba burijo hamwe na Nyamutanga akanisa abatereza tenda yabo yo kurandisa umuriro then na n'iziti za police so twabasa kufunga reinforcement abo kugira ngo umuriro guno mwingi fire tenda yitu kuruga ibanda hamwe na ntungamo bija zatweraho but of course uko kumanya umuriro gwakwate bintu ebikurafuka kusya nugurafuka ku kushisha bingi so gwarafuka kwata gwabogwamani but ikikubasika cyona cyakorerwa natwana oreba akirimo umuriro but at least danger y'umuriro spreading kuzabizimbe bindi stopping. Afande naza kwebuza in terms of numbers nkabashubuze nkabanga abakwatwaho ibangayi egisha indigamana no mu road Robert Mugabeka Chebezi side mirror nabayikiro mwanyo kuna ubwanyuma tukakanya tonjekana nawe namnoge omre wa TV West ishanjoriyo noreba icyo cyenyini eshanzo zenyini zabashahemira kigi 19 ekikubaze cyo kureba mwanyogo icyo kirimo mwanyogo water browsers kuruga ombutongetari muna ibingo ko yagamba kurugo mukerezia igana matazi atidaye system tonja kwasima abargibana tonja kwasima kwatarisa na mungo mushonga nkeje icyo cyo kweta patriotism okuruga imuka kwatarisa afana no muntu wa burijo nabene ba private tankers nabo bazi tankeji nazo zanziyamba ho kushomba mezi amone no kuranza umuriro so umuriro ahubwo ishika twagucontaininga konka ko kureba bisirira tukahweremu so zagumant monitoring but think wasa kugambira inamba y'abashoboza bakora because abantu abakorera umukatare ka Victor Bwana ohire waba abenyeho embaho zabo ni n'abantu abandi bakora imirimo ndijo yengaro yukuyambaho kwera babayine mbaho so mukatwara abantu benshi so icyo cyonka okubasa kucyasa taininga n'aba city authority kirundi me yari yaha nija kubona abashobora konka how tukambira eji ye business emwe kwa teneneriye hariya no shan ni group y'abantu so every company muri kurana engage business yes akagambo kakamuhera uko mugambizo wa polisi nkabyo kwerinda na mnogo kumuriza ubwo muri wa TV West nka polisi mwaza gumza mu mukoraki akagambo kakamuhera na kasase of course nko kutosire ntubagambira umushongaze byo kwerinda ishongaza safety na mnonga omwijuro konka no kutaho measures zo kubasa kwerwanaho ikintu kitakarigereki mu mikono yawe ko kugira za fire extinguishers konkana munongo so
abo kubahina abantu ababanzaho abareportinga babine bikuwasa kuyambaho kuranisa okutangirira mu rogo bagutakuza kushika. Okay. Ogwe n'umugambizi wa polisi abo cyanga cya Rusizi region cyo noreba ejo ni mu kampuni ezakiri umwanya wo kureba ngo biyaho bike ariye babasa kutambera kurwa umurogo okuja babarwo batanka hagati ya shaha mushanju na munana aho muri murambara kandi zaba kubashaha ndakika nimwe umurundo bishire bikanguzwa gukira umwanya wo ejo imotoka ne ya kampuni ya Gentex nigeza kutwara ibintu umwanya wo turabaho bamufashozi babinjira babeta ba investor abo akara yabo n'ibindi kebe ninda twakire umwanya wo Samsung kasasa yaruko abari mu jeto bari muzwaro ndana DPC nawe ari umwanya wo meya na nabandi bashozi ninda twatunga kake tugamba ona na bamwe ari yabo na munonga abashubuzi bo mwanya wo tugambere ikibareba mukamanje orirota uri mushubuzi amazina gawe umururu wagureba wagwaguroho nari nori murorezi Zimene cha murumuna wawe ahate tugambire byatanka shazinga wagura shazinga ayo nibwo nije bwasise nashanga watangiye kuraza zashanka zinga yashaye 12 polisi yatanga kuraza shaye 12 ngene polisi yacererwa okay kwantu kuzama nabwo mutwe muti nicyaniza kugasha ngati riskwisha ho kari nibiyani basakutangira kana yacererwa so yaba babo munonga waje no gwa brother wa umwanya no gwa musundeus muzoketeza sorry okay ebigambo nyo gwe nawe yabari nkomororezi tenda kutungumisha kugambaho na meya no umurodi meya nabana amanya abantu beye namanye ebyanga byeye namanya umushubizikana ko bunana amanya ikibaro icyo rukureba n'abantu nabonko ku afande agamba bari bagiza nabo ukuru kwabo wareta 5 sezenche ukuraza icyo bakuteka mu buzima nacyo ikintu kuba sitakayongeraho ubundamururo icyo nicyombeko cyahirima akuba warebe iki bageta ground level akuba wanyuraho kwasha mu banoza ahibu that means icyo ngo cyasya okwika ground level ako waranure twemerira higuru konke cyasa byona byahirima cyagwayo ahansi hatunga kagisha tugamena na umurodi meya David Robert Kacherezi live at West na okumuriza abanyambara na munonga sofa icyo warebere umwanya umwe live at West just tugambu ya bibiri bishaka cyo kubanza ni mbanza kushasha n'abashobozi ba makanisingi ahubwo mu rugo abagarikaho umurundo ko kubanza gukagwizireho konka hato noreba ngo gwagarika gwakwatira kimwe buri mustenana icyo kizimbe kiho hardware nishasha n'abashuzi ahubwo cyo cyabakaho kandi cya kabiri nishasha n'abanyambarira mwe nabwo kuba nenkora domunonga nimanya abantu binje abashubuzi bembaho mwakwatwaho n'abantu abumukora nabo abari kucereze mbaho abari kubija hamwe n'abandi bone nkasite of course nshasha mnonga kawuka natubahumuruza tugira ngo mukamaruho cyo kimwe cya kabiri nshama mnonga kugira ngo ibintu byabaho konka ubundi hataka barumdisho umuntu wabarumu akaferamo konka ikizu cyatishikaho kandi hatenisha bangu nko cyose nkitubaho hati government eturebe ahubwo kubijo bakahandika abantu tubabasa kutunga buyambi mwene katugire ngo at least right now umuntu nawe ubundi bakamukwatira onke senteze bwerezezo na wabona aho yatari nasa kwebuza ko uri mu road in terms of numbers ko bashobozi nkabanga bakwatwaho of course think establishingire kumanya abashoza bakwatwaho n'ingana ki konka enamba y'abashozi bingi bakwatwaho numanya umushubuzi hariho umushubuzi rukuba ari yomwe ko konka hariho kucereza hariho kukoreba so bona barimo bakwatwaho bari abantu bingi konka wisharike no de nama ogwe no mu road Robert Mugabe Kachebezi etara akayongera ya side mirror twaza kutambura mpura twatugamba munonga amwe twatwemerire yaberi Makansi Street mwaza kunchiriza ntambure mpora crossing nze al Victor Bwana
Victor Bwana Street. Victor Bwana Street niyo street ejya hansi ya Makansing Street. Echo rero noreba abona amahembe genda abatakumanya amahembe genda umurembo rambara bari gusinje bajye bagezaho umuhanda bakodeninga off kurebangu alist bakendeza abujura na mnonga aside edge ya Victor Bwana. Echo nico cyane umuhango bwacu nakitweta wide na mnonga bakwetize ya kamera okwereka nguzima edge niyo Makansing Street aho umurembo rambara naza crossing ampura babiri baterera kahanda na mnonga abunkunguka eriyo neisha mchize tutambure hamwe kantambure mukakubu aka akibataka umuro wakureba umuro nagureba niki cywareba kinareba mbona abantu baferwe mari yabo munonga ebintu nebyo bukade no bukade byafu ibyafu kuwarebaho nibiye ebintu nka mashini na muno mashini zibakozesa kandi babizi mashini ziriyo mu za miliyoni 85 mbani so abantu ferwe baferwa mu mazime bintu muri wo gwatanga shanka zinga nayo watanga shanka mushanzu munana shamushanju munana wawayikire hiyo nyona nandi mu town okay bani ndaranikwa nuko uri wasekiro ni wasekiro okay okana kureba byansobera mbona nanjye naronda naho kutandikira tina hacenga polisi yaza kukira hero mu rwagwa yakire rwagurikari munonga amazina gawe nibanyeta Kintu Abubakar assalamu alaykum atullah alaykum salam wa rahmatullah ogwe ni Kintu Abubakar no wasekiro ko arire nareba we yayerebera yajyangwa hagati ya shamushanju that means abone bagamba mushanje abandi munana kogeshanju zimwe aha cyo nshuma ahari Victor Bwana Street ejiniyo broken dijo cyatwasho mucombeke kindi hake ekine combeke kindi aha abashubuzi bembaho norebe kinacyo cyasi akukwaho aha noreba amabati gona ga kompana kantunga bagambi mukamanje oriro live TV West nokoro muninga ni wori murorozi nyawuza kutambana ekizimbe kya mukadde wange jajja wange sabagiridwe ebintu byaffe ekizimbe kibadde mu bintu ki no wansi wadi abadde bakoleramu embaawo bakola ebitanda entebe omuliro guno wategedde gwatandise sawa mmeka oba watuusewo sawa mmeka tuusewo sawa 8 kitundu olwatuuseewo ki kyewalabye muliro gubadde mungi abasuubuzi abakola mu kino ekizimbe balinganga bameka baddemu abantu nga 15 badde bakolerawo be bananyini business then nga bakozesa abantu nga bameka bananyini business badde nga 7 naye nga abakozi bonna badde nga 15 amanyago gange nze Sekajjembeyi ogwe n'omwe ne mutabani wa mukama w'ekyombeko nawe yatugambira bya biri omwanya ogwo tiyo ntonja kushuma Victor Bwana kuri mu kubanza twaturi Makansing Street aho twareba company yo kuguza ebintu bikwatire nkatanka na nebindi byase hajya ntonja kushuma kukereza ekishani ekihango ati kino kyombeke kindi harimo abashubuzi ishike kino kyombeko tikintu kinka yard nkaki nore abamizi nabo bagezaho na pipe nazo zagezaho kukorwayo oba bazitemo banazo zagezaho kushikamizaga konka enshonga no kureba ngo iyo muri rwa TV West twakwereza ekishani eco cyenyini ndiyo mukakubo ndiyo ninjye njya kushuma kureba ngo nakwereza ekishani ahinaika ni Victor Bwana Street amazima garanti kankeze ekishani ebigambo ngambe bice ni worebe ekishani cyenyini echa Victor Bwana Street ejo Victor Bwana Street okurga akutandika mpaka aha muheru wanoza ibakombeka katare ka Makansing byona byacyekerera nicyo cyane ekitwino omwanya ogunye ndatunge bamwe ombashubuzi na mnongi yo muri wa TV West okumanya ngo gumurro go gwabugwa manura abantu bakashimira kuri hansi kureba ngo ubuzima batambira omwanya ugwa Victor Bwana Street go kujemima yayagambere aha naho hamwe ari aho ahabera hahire tumurundo gumwe timirunde ebiri hati abagarukwaho nenda twakire bamwe ombashubuzi na mnonga bakora omwanya ogwo batugambere bo umurogo afande orira mwanya orira kiro amazina gawe live TV West tushobore buzima orebere ki ngafande wembere nkozi rungundi gito bafande banankeje bahari abanka kigarama kubija no kureba mu kamera yanje kubija batweta twatera polisi bajyango terara DCS mutwa muterera tiyaje kwata itwe ba street kid batandika kutamizi bakuru gwabo
polisi twara yatushikire abo nabo polisi yarete motoka yayo kunka polisi kurete motoka yayo batera RDCT babikaho umunyonga basitidi batandika batuvuga ko batera abantu bimuka batandikira aho niho kureba aho byahanuye amazina ni Karimu Twizira. Enshonga niyejo omukurazo muro omukibihana harimo abakwende byabo arabagiza kushawura na munonga binji bazeta za scrap n'ibyo byome kuba ubundi ebyahire bitakunda ebyahire mwene byasisikire akwatiyaro batanje kushawura bokora noreba bakwirukanze na munonga omunshona nation abantu bageza kubabinga abokushanga ngo bo bija kushahura umwanyogo ebyo mibani bagambaho ate naye ko mucyombi ko kiriya aho omwijukuru yabategeze narebe ibintu byanyine ibintu bimwe abyoma ibintu by'amani byasa kusumwanyogo tinku byetegereza amazina unganyiza kutungaho umushobozi na munonga ashobore ecyomece nico kiha mukamanje kan kibi amazina gawo mu ruto live TV West na munongo gumuri wa TV West muhereze kishani ecyabo umwanyogo ebyome byase ni bara mukasente kazingaye asanda muhabihe byoma by'ibintu byase byawonyo tinde bindagamba tandagamba kimari yabo ndagamba cyone imari yafa ibigambo nibyo kacuma hansi kuseruke ndukereze kishani kiriya ecyango na munonga sisha charity amazima garinti tinkamanya estimates tinkama kuba nanyebe tinkubyetegeza kikonka kintu kubasa kugambira na munonga iwe omurebi wa TV West umutubwa amashanyarazi gwagwa charity abakire programming yinegumizamu abakire nindaza abashahe mudakika ashatu nibire bushari yebyo katugarura mu studio ku program ya simuka abanyamakuru turi ali wasandi ariya hasi nyimo Gideon ndiyaha ashamushanje no kwano manyi gukiraho shahibire agakencwire konka nka TV West nshasha nimwe abashobozi abakwatwaho ko kuri Robert Mugabe Katebezi yagamba umurodo wambarira umurundebere abashobozi bakasa tubatunga chwera konka kanko kire na munonga offices zikwatsireho office y'inkanzi y'ihanga na munonga department eje kwati n'ubugwerezi eje cyakora umwanyo gakuba streets ibiri kuruga Makansing Street za Victor Bwana Street line eje yona abashobozi bo bakwata then waza al Victor Bwana amazima guarantee tarho abantu bembaho abasigaze mbaho that means niwe cyane kimanya akontiringa ndaba uko myambara that means abashobozi kuruga sales nari cordons zirenje muri 5 bona baza ahasi kiri kibasigaza abakire kangaro mu studio siza cyaje kuzo na program asimka na Jimima nasiganse nyimo Gideon aho mu rembo rwambara nabusasa bwinji munonga obwiro bwinjiro jankonka kubaeza baraza hagire byahonokaho by this time around nabusasa buzima kandi abashubuzi tingumanye hitoratandikire abo kuba that is a very big loss. Only that omuturu kusima no kugira ngo muri yabo tahirire mu muntu abo kwamagara ndagacira amagana binde bibasa kurwa nkawo kina amagara arahangana kwereze ndije midisha ubundo basa kugira hiwatandikira but this is too it is too much, it is painful and my business is okuze mu struggling mbwiro buwe mshoro tukarena trade order okuyateganise business nyamwinji konkantushasha nimwe and of course katwamenka ba disaster and preparedness has ya office of the prime minister ubunde kajire chiyakoraho and of course nano kutebekanisa kakatare abo kajemere kubaho bwashesha bwira emerage neba etabonire of course ebikushiraho noza ko no byetunjira umakuru gaba gacencire shayibirize nyine TV West otakafera bito bwahati akatuzomka umuro kace program ya systemka ekirimune gumza mu misho otakarga TV West.
ferwa mama nuko kusana mukubana nagira misuka naza kuza kwetonda na buri kimwe cyono kureka nkakire yasukubana yiwa kandi cyitwa kikoka kandi zukabura kubana ari bo mwana we nana isuka umusayibu yagira miso gukurikana asesha abukurika nk'umwana we yagira miso gukurikana kwa kina akora utaka kebwa kandi zukumnyaro wanje mari kujanti activist nhinda buri saha emone cyeka zo mu abazi bagira misuka ntandika kuri jimonoka isuka kandi zuka ngonoza ko ene VJ Rama until when can you hide the truth izuka kandi ene VJ Rama the fantastic mafra story kwantu makani mbera buri kimwe cyono kwa ukozere bati ekibi ukora polisi nugira miso nukaga nonja koreka unotina munyana wanje ningamanti ekitunjwe cyoka akotone kwano kafera baketa emazaz guilty like how these people have helped you goma activist in that oh emazaz guilty Orwa kabiri kongera umutindo aha kintu cyona eco inafamu yawe oba no kurisa oba no kuhinga ne kintu cyakwasa kongera entasya kandi kikongera kasento mu nshako yawe mwene rwa kabiri oro ntuza kuba twine Madam Charity hari kutushoborera aha kuri sente za zero grazing hamwe no kwabase kongera umutindo amatege akagakora mu yogati abatakarisize mushohore mukorere saa kimwe buze abandi babasize bata kana abataki tekaho mustandike abo kuba omu business I mean omu farming there is life highest milk gas at 3 liters a day the lowest is just 12 a day akwa nisbani zijira kujereshi kwisa so oshanga nku ori kuhinga ebinyasi ebicoro kahinga kwazikorera daire miru oshanga toka spendingira nyinji hanji tandikiza bakurunji na simka program aha TV West twegiteho okurugoro kubanza okwisirwa katano okutandikana shahe mweza kasheshe aha TV West oboro kutunga biri kugarura mu mujinya okumanya nebindi binji imo mutense umuringo gwanyo ko yimuri kugira ngo bundi tukaje utakubasa kutambira tukaje tutakubasa kwihaho oro kubanza netubana tuganira habiragiro nebyo bwegese ebyino mugashahariwe urwa kabiri nituba twina abahangu abari kutwegesa ahabimishuburo nesente ebyakubasa kongera mani omurugendo rwa urubugozi urwa kashatu nituba twina abahumuriza abari kugaruza imitima yito mbuteka hamwe no kugonjora shonga zamaka omuntu okubo wa mani ningashi umunyeto kuburyo wa mani izina n'uryekora kandi izina ryo kwekora ry'umunyeto izina ryo n'urukweto wakuze urwakana nituganira byo butegetsi hamwe n'ebitwihinguririze ebyakubasa kwinura ihanga ryito eri kwesimisa kandi urwakatano nitwendere sande n'amashemererwa ubwo turi kuhereza amakuru agari kubanegashemeza twegiteho aha TV West buri kasheshe shaha emwe Nehinda wabari wachiri nito in program ya sisimuka bahereza bawo chine Jemima ayebare hamwe na cyo butunji Charity akanuko kire akitwantirewe vision mu papara zitu z'amakuru nkabutosha New Vision hamwe na n'urupapara orabukede New Vision yakasheshekeri izoba reba President Yoweri Kaguta Museveni ebyagambire aha byo kwerinda omwihanga kandi bice byagambe ningashibinji harime cyo kugira mbu okubona bonesa abantu tocha not part of NRM ideology yazire nguwo mwe abe bitongore byo kwerinda hayo kubikuteganisa abantu ningoma bakatubona bonesa aza chikaretere chishani chibi aha chibina cha NRM babukoretera page ya kana hamwe na page ya katano court
convicts Magara murder suspect Susan Magara oba isire antureba erimuneza kucwa umushango go fishere rebe bireho izoba erianyumwe bazoba suspects oba ibarye bari nanomukoti nanokubira umuntu bigenda amushango gu noza kwano byetunjira umuripapara ora New Vision. Still mkoti tureba General Katumba Wamala gives emotional testimony ubuntu manyaka survivor abakajizo kubatera masasi bambo muhara ya rugenderamu abitwe yahona sorebe byagambire ebyambireho apeji ya munana 93% oil pipeline complete enshonga za oil no bajambo zirahace kuterera bakanwagira ebicweka 9 na bishatu aharigana ibintu byagenzireje katitegereze turebe anibuza kugenda bita nibagamba ha vision ogwarimo nayamba bana babishigumu mu ishomero boy ari kubahereza sanitary pads umbuire buriyo bugumire bundi kikaba yamba umwana firingaje aguma mu ishomero aguza mu mishomo yeye nibinje bantu mwehe biriyo mu rupapura New Vision. Tureba security probe corruption in National Water and Sewerage Corporation Mbibi Babereta. And tureba NUP welcomes 9 members from prison. Amakuraga numanunji aba foot soldiers nanaba makagabo adeba heba munu batebya hugundo bari mu komo ebara beremu. And this is what society wants, perfect enough. And wakwereka iminyeto kukweli munebona na wundi society expectations omwezi kuba ziri nyingi haminyeto kashanga batakabasa kuba meetinga nibinji ebiri mu Papara New Vision making Uganda period friendly, one reusable pad at a time in chumanyaro banywan bito kunda batakafundinga pad zezi abito hari umucara n'umunayamba arukora reusable pads kandi ari kuzigabira abana babishi ubundi bakaguma mu ishomero. Then to agenda sports nubakubuza what next biriho mu Commonwealth Games Glasgow 2026 eba itwabanya Uganda okuperformingire ubundi nika hayitushobize bitagenzireje babukoretera bukwatine na National Rugby Mbibi ngambe chindekechi tureba weightlifts nazo bazireto mu combined team scores FUFA Super 8 quarterfinals mwende byo mzano babireto mbwinji abashirinji yankube birizonka noza kubona shoma ariyaga makuru hagina kurozaho nanagandi minji umurupapura rwa New Vision katurebe bijo muri bukede yakasheshekeri zoba nabagiranti General Katumba Wamala akabiza abantu ngatotora mukote byariwo ngabamukuba amasasi agata mu walawe kandi tukabihurira twena namwe tukabireba haza kamera na za TV so deba nukwe byemerire biti. Then ahandi nabagiranti President Museveni azemu okugumburura Andrew Muwenda amakuru nago ningareba ha otaka gaferwa munywani wanje. Then anbajanse mujunganda sinzi debweru naragacha zako ogunomwe umbantu bakuru ombakwatena na politics zihanga na bwecho kwa kuba nagamba twenda turebeyo birya page yitu AI 16 ne government President Museveni awade cardinali Wamala kapyata imotoka nsya mnonga kandi bajimira kumane mutambuza noja kwa nobireba ubwo n'umuntu mukuru mukwatena na enyikiriza. Then balaze engudo ezigendo kubwa kola se wakiso kajansi kira ne chengera na warara biri ya page ya mnana noja kubishangayo nimpendera ani mukwatena page ya singa ebya DNA orubobo abakazi rwe batega basajja okubasiba abana kandi mwaza kubifitebeza tandike kubikorera kimwe ko kandi namazima musha mukazi nakutegeki bo shanga kana kuwaza ranka kushatorteka teka mutkawo biryaha era kare kafu
ewadde ekitala sente ez'okuzanya eza Africa ebyo nebikwatana n'ebyemizano rwashara rw'izooba n'orwashiringiro 10 zonka kandi rutunje eja kuba nomanya ebirikutiraho Waki emishuburo mice nekera kuremwa okuhangara nico kiganiro ekitwina kasheshekeri izoba kandi omuhangu ombientasa Dr. Benjamin Musita ariyaha kuganira nitwe iwe omushubuzi no planninga undi ku investinga center zawe business zitari zimwe na zimwe ekikabe kiri kirungi wasitamo kataho TV yawe tukaganira ahashongeje program ekiri munegendo misho katizo mkwamuro kace turi muntu garika mutakarga TV West. So kutunga etukweta preeclampsia nikimanyisa ngu pressure ya shootinga yaza higuru ya iganana ahari 9 konka twayongera ekitukweta organ injury or damage kiri kumanyisa ngu ezigo zawe zatwereka ngu tuzikoraje ekitigu kyatwereka ngu tukikoraje obumwe na bumwe no presentinga ori kutegwa mutwe mwingi munonga severe headache obumwe na bumwe oshanga otakubasa kuhweza narisho kireba nko mu light otakwenda kurebamo oboyinenda so nyaburo wabona nko obubonero obwe nikirungi kwikirira abashaho then eclampsia yo neta na preeclampsia eclampsia nikimanyisa ngu oine pressure in pregnancy rero wagitaho kweska convulsions narisho tukweta fits nimpamya ngutwararebiraho abantu abine nkesimbo so omuntu kuba ine simbo ko kwa kweska no muntu yaba ine pressure in pregnancy akeska ntujeta eclampsia ko kuba ine pressure oinenda nikiba kiri kirungi obodyo mbu care yabashaho so hikirira abakugu na muno umbashaho abatendekirwe niteka higuru ya level ya kana na health center 4s and above health center 3s kuba college diagnosis bashimye kwani ba kurifaringa oruguru akubasa ku managing yes so pressure zona ziri ahamchara wenda yes so atomchara kakwija okurugirira yabatwira ine pressure ntubasa kujeta chronic hypertension so no basa kugira botwiro ine pressure hati oyongere mu ibindi bitwayeta ebya preeclampsia so chikumanyisa ngo wagira preeclamp watunga chronic hypertension with superimposed hayegitaho preeclampsia nayishi obonero bwa severity yachi bwakabi bwa preeclampsia so nicho nchimanyisa mbwe nchiza kurugirira category yawe neya okukira munonga category ya chronic hypertension amwe na gestational hypertension ntubasa kuzimanaginga as outpatient narishi omukazi twamure mu clinic ija kwatendinga za antenatal ngashi kuchebezenda tukashanga ine muka pressure katari kinji abo kuba twapima tukashanga ziri igana nkaga ahariga ni 10 ubwo mucyana atekwa kuba admitted tagaruka muka abo kwanchi mayisa ngo shaha yona najya habunkenke bwo kwasa kutunga complications so nanka preeclampsia na eclampsia nitekwa kubana bwo tukutiro mu irwariro abwo no itaga cross monitoring Sunday. Ishaimwe yo mwabazyo nitukuretera Visionary Singers Band.
byeshongwe kugaliza mu mbabazi hamwe kuhimbisa okuramya nangwa n'okushemererwa twegiteho aha programu yareba hindijire ahitira ko bantu kwegesa okuwa kubasa kushikiriza biroto byawe na beninde banduka nitegatika ngo uza kushwera nabasa kuba naga ko mwikuru ayineke mwani ni expectations zetu na benye ukana amabana ekeri yo kujya ngo ushwe bomusheja okutina rahanga natabantu tutayisa abantu abarabero mbintu nyamwinji konka bakatunge cyo barakwenda ituntu twatugamba urungereza mazima excuse me sir, although you are a teacher, we cannot keep quiet when you are leading us astray. Niho nahuririre headmaster yemerera nawe yagamba kanta kataranye bire. I know. Familiarity breeds contempt. Headmaster yihayoruga. Yakuterro. Very good for. Show headmaster asata jireba. Yega kurabiro mbinte baraberemu otunje kumanya no kwetegereza rero tunje cishumuruzo cyo kwangura kandi okega no kubicira nyensi kurunugira ngo toragire mu kanisa buriya bu school fees bura ukaba no yegomba kushoma kintu profession cye wabe no ko abashomeza kunabemba rebo mu shomero ndabari smart bakabajwara bashomeza bitu bajwara impare ngufu na za stocking ndengwa za kaki abajenyi bitu nubabana batuganirira aha binte baraberemu kandi nubababina no buhabuzi obwa kubasa kukuyamba kushikiriza biroto byawe ranga kandi etumunsi konkanyizire kugashaki ndyaye gasiraki ndya kuna kufera izoba abandebire baryagambaki reba hindijire nebereho buri Sunday shahi naze ciro aha TV West Honga webare iwo wagmani twabwa programu ya CCM kanjira cy'ubutunzi charity omuhereza kandi turiyo mukashonshoreke akomujenyi namnonga barurwa kashatu barurwa kabiri nijo nyenka ninga inona komentana barurwa kabiri netubantureba hamishuburo ebintu bkwatena business bkwatena kasente nahabwecho twataya isa omuhangu omukugu mushongezi kwatena nebyo zete economics namnonga ziangalise rya Uganda kandi tarendejo Dr. Benjamin Musita nowe twinaha kandi twenda kureba hanshonga ahabwenchi emishuburo emice netira kuremwa kwangara echo nikija kiretwa ki bishibwe neje kariyari mahango yabetarabere miki emje kwereta kwangara imhango neje bahoryari ebena twenda kubitimba tukareba what goes right and what goes wrong mwende katumwakire nawayongera hira keryo kweyanjura abanyuma atumanyise bishi emishuburo emice small scale businesses abachi businesses enchenge zirakuka kufera umwaka nkagumwe umwaka nkebiri bayarjireho ono jirata bayino mudara gwa chapatari kanda cyo murebaho ndanje mishuburo emice tutandikiraho kubanza no kweyanjura cyo kubogaho we bari munonga charity kandi wari kutureba nimporamseho kuko mwahura ni Benjamin Musita kandi umege sari Mbara University enanka ko kukamba ahamshuburo nizo small businesses abenje bakuzitandika
na munonga omu Uganda pasente yitu inamba jango bucheka chenda harigana no crossing omwaka gwokubanza koro kumushanga atandikira akantu kace ukiza kwija bwa nyuma y'amezi make umwaka gutaka wayi shanga business ya crossing hati ikizo butubegiri niki kikucheretere ejo hati niza kugambira umaraka nkabiri ndakozere yemwe nkagicinga umwaka nangwa temwe tibiri business nkeshatu nkazicingira umwaka gumwe so ni manya icaziresere zafa then kinyengere kucondoza ningasha nakora research nagarika netegereza bwaci zene zo closing hine zinkozere zikarenga mwaka zaruno myaka minji kandi harone zinakozere zikacinga konka mejare kushanga ikikuretero business obucobo bwa closing ningasha umuntu yatandika abenji nibakira kutandika na sente zitari zabo azeguza nkazeguza so ndini ngamba from experience nkehora miliyoni emwe omukigombe cyabire nikitamu 20% buri kwezi ninga buri week buri kwezi ndini ngamba experience yanje nagenza kugamba ko umuntu akozere business kana atandikire gukora because umwana kijantemera mukadiri yagira ati ware twazo mu makara chikweta gubire burengo it takes 1 week umuntu nawe yakaba yakwire sente za 20% wagenda ukapakira nshaho 20 afisuka zireta njibanje mayisa ngo mu week mu wagurize amagoba garikire washashwira amagoba goriya wagarire capital abarmuna kurira nanandira cyangwa customer gana za kwabi kandi amakara mbakugira ngo amakara nje yaguze byomere okay takudubisa nuraba bwati nuraba bwoti mutabunomo no muntu yana kurira mu business nakugira nuraba mwoti no shooting no kuchera kare gashahemu zakuza shahina amoto gambako bataro makara go so kuna gajire nyine sente zinabire nyahozire ha nubwo kumanyangu naba nabukugambira tabitwiremo abagana macera kutugambira ikigambo cyabo ngo kugura wundi biraramuko agura wundi nibitana muno nibitana so ko kunashireyo nashanga ngo okwehora sente ezitari zawe kungachikije muna n'ikintu cyo kugira ngo ayabenanya advising akaba atari umuntu yabira twiro business ejo nabo bakaba mugambi so our points ibiri wayobora sente wazehora business yotakakoraga kandi watambura amagezi go umuntu atakora business ejo kabiri uriyo no habura umuntu atakakoraga business ejo so our points ibiri aho abwachi business azifu okutandikisa business sente zo yohozere iyo takakoraga icyakabiri mwe hariho nkazuru 0.01% umugisha kushanga ngo yohozere sente wazito mu kintu cyo takakoraga haza cha succeed when ko agabirwa tandikiso twawe ubundi twerekere shingara habwachi banks ke kubaneza ene bank ningaje umuntu abantu abaryo abakuratara emitendere kire bamba kuhora sente abantu ahabwachi nabakubuza financial record beje bakuterana bishana business yoriyo nokora barakwerero kunogira mutinda jiro mbe chugumbi abataramburize maybe bank kene kumpa burengera ngo business yoriyo nokora nehe gicu mu Rwanda jo twatere bishani twareba no kutwiri no saving tukamangu sente zitu niza kurgayo uza kwanguherwa so ko kurga wazi mu kigombe kitagwetaga amateka mwana wanje ncyarite ntumanyana ijo sai ninjira ona Benjamin ojya miliyoni mene kunde makujigara ikande makujigara business yabaho business yabaho ninchikubanje ndi mukirijo barumwe nkashanga nimpuho musumuni ankachikoraho this is my personal experience nkahuwa musumu network tero ndukuga uriya rukuntera rukumbanja sentence rero uzavuze ndende ndio ninjira ngo ndi nkamyaga haza network yaba ndachikoze ro personal so echecho nekintu chukuru munonga omuntu wena rafutandika business aboro kurebana bacingaha obusente umwe nabwe hozire ningashi ohabwirwa umuntu atakakoraga business ejo so
of the people around you Yego. charity noza ninza ikinacyo ninza ku extending abantu hari icyo bakweta voice of council umurujungu voice of council ni irakacyo ryo kushara kura iki kintu ntene nkigamba hamunonga noho muntu urukuteresimu tarite tuamjanga yanarga tvg arikwenda kuza kwekora business nduhire tv entamire umuntu acheti kwesimu yakutera charity nimanya ibiryo noraba muri binji naho bakuteganise munonga kandi uruno mukazi mukuru ariko basa kwecweramo konka garaka mu rumo gutarazayininga ukamuhurura ukagarakayo utakurasire ebakozire utakurasire feelings zawe no kuba kuteganisize konka ukahurira kariyori that voice of council nebora umbantu benshi abarukora businesses. Okay. So sako yawe nibanga haba kwabura kugira ngo ugende mu business eje nyingo tagenda turya point ndijo barire turyo konka ya ebyo ekoratire uriye yanzire ngo ije tuzo mu makara because this person was a carpenter. Akar carpenter akana abeja yanjera tumwene sente ziryo kutinka zirebaga konka ko natambizaga makara nagetoroza munti mpaija asigaraho nkensha honge abarakakurizana bagamanya na ansha honkigana 20 nojo kuzaho ensha hwigani 10 hasigara 10 zaho zisirana hati 10 owo motokesha hazeza yakuja tinyo sha mwenda twichirizine ngu obe wampere motoka yanje hato jendoza kurundowa umuntu odirikambe nkwasiza haga makara waza kugira ngo geye hozo kugaguza toine muryango go kugaguriza ninze ngo ko ine satan specified place norabamu uriya kajya ngo norabamu gahwa abarana cyabasha kuriya norabamu so eje kintu na nyendo cyitegereza kugira ngo akayasigara nkensha 10 noho magoba gar stack gona amagoba gwano kuyihaho gaguma hatoshanga ngo na capital sente zo yiwozo yohozetse zo kwika esente washashora motoka agenda abambaga kireza waga bashashora naho gaguzire bashashwire hato amagoba gasigara umushawe zaguma nangwa nezo garura bariyanze nezo garure zimwe zo kushika watereho charity nyobasa konse nje mutwari kumaho ayeso konze yanje hato charity zo kusinicera nawe ni banjeri yakuriya kongato bakuyamba watungwa hibanjeri tine amago mananka jedeke zitar mago bangu ibanjeri ndiriya yongera out of the business so icyo kintu kiriki mwe hare kwehora sente mukazi twari mu business mutakakoraga utandukana no twawo twoyineho obuze mu ntari munabikora wenyine kandi yebuze na noriya akugabira gatuza what would be the right procedure? There is what we call patterns in business. Ngachimanyangu tinkaimuka nkatanda ka business nobuna ko baninjukunda you must hire experts who can do it for you. Okay, mbenye ne sente nyomba he bachinkora nimbasa kutandika comedy company ntaro comedian kamba jango mu ncendo gabwe no gwemanyira wotagwemanyira nuguza ku stress hari henshonga bwacu ntayiringa experts no barahuriro cyo imotoka bakweta tata. Yeah, it has been here kazarwa na changanerizo eje motoka ekakorwa umushije bakweta nibakamba mweta tata inizine rinda hukonka no muhinda karaga kufa umushije ogwe mbagera nkagire kufa yari yakwata abana be yabagira ati umwana wanje ino bwenje mu mutuna ezarire tokosa sente zirengere $50 za dola mu business ningo mwizo mu life yawe mu family yawe $50 za dola zibarenga miliyoni 15 buri kwezi. Okay, yabagira atari umwana wona ezarire akargo mu nda yanje ashimwe kuba nakosa sente zenje mutwe unless you want to be extravagant. Kia bareba yagira ati kimbarabize mamesho none of you can manage the business naje barekera igitata group neza kufa so nyo nagishara mungu musigaze mutate % bagumemba baha dividends ningasha amagoba muhergo mwaka garage mukonka buri mwana bamuhe $50 za dola konka business gumo umukono yabo bari kujibasa that is management akagirekera management
uguchairman yargoho mureto ndijo mahiring experts companies bezoro ezokora izo systems company gume heyemera so ndondoriyo wabire naguza amakara ga mutahiwe ati ni mango experience akine murete nyo mukore head w'amakara okabe waresuro gwabire nagaguza maybayine no munango muzugu gugaguriza ajati nyo ni ndabamo kagashaga ngareta kwanje ngaguzo mutinizi umwanya ngo kugira ngo byekora so icyo cyiriki kugira ngo nabana kugira ngo zere nabana mutabarekera business it is not comparison ngo mwana wo muzire ngo ino kumuraga point noted ekindi ekikwita business izeze turuho abana arukwimuka rukwenda kutandika business atakwenda kurabira mu procedures because procedures za business ringu kuwaze kutandika ikintu cyona ozo umuntu arakikozera ubanza umuserving ito twine volunteering aha no acheta volunteering abanda bashomera bashome basa kucheta internship ngo mugashogwa internship otakagire kwekora ikintu cyona banzo go wabire nakikora umuhereze because the bible says if you are faithful in another man's business he will entrust you with yours. Yes. Kuwa bumwese gumbyondije umuntu naija kwese gumbyawe yego buzima hati utakatandikire iki obira umwese gumbintu byo je no point inkuru mburire abo baburire no enda kutandika business konkubiro obira umwese gumbintu byo ko kumara gatandika utamwe burya gujaguore ibintu byeza kutegana so kikamura buhero shanga abantu batakwese kuri kubura umuntu yabura yamuhabura narare muhabo ngo yabura umukore genda bwira aha ni mfumu nonjejo ni nkuru yabura umukuru genda bwira so kuri kushanga ngo iwe cyo runoza gukora uryo umuntu butosho tahano igomba sister Charity karuko za stage ujyo taranga wanje twunka kiryabo nkijo barumwe engere buryo mwe aryo na imse mukono natera kare ngo ya ka stage how can I tap on that anointing to get anointing emuro nabaine satan banamba tushanyaraza aha ranka mashanyaraza gamuro spiritual nzija kujeta the anointing that moves her abwachi kakuza a stage hazamu ko mu room crowd nkice kikucereta mbakoreka ngo Michael Jackson kiyabyara betera nka stage atini nici yagambire imse yatuguri after dance people fall off umuntu umucaje bageta ngo anointing yamutera hanze oriya had akayina mashanyarazi agenga muragamu kugira ngo umuntu akamureba turi namwe igomba kumureba bare yagwa hanze hakaba ambulance stand by yes it's an excitement you cannot explain so iwa mashanyarazi gawo no gihanka babona genda utandika business ntakagire bangira ngo hatinze nko mukweshongora if I had the voice I would first come mbuza Charity bishi studio yawe ne njambaza na actually nimbasa gumana njana nenko kuja kuri it's not a bribe tell them noja to kuja nyegiso kweshongora stage ninjiza ho nta you come with something koko boyze ntumanya ngo to uryo mworo kunka tukubora kitochumuka kitamoto nyayinzire kureba jana cyo taxi ujane kitoche ujane nkukunyizire kureba mutandikira process by process obanzo kwa Charity for some years kuri kuguma Charity ijo baryo rubata stage turyagira ugumwana twiriye ubwo no muntu agereza kuhereza umuntu ndijo aine chenyine cyaro kwenda kuba and when you serve a person you carry double portions of what they carry and Charity now the Africans abamwe beine mwituma kugira ngo training njuro mwana ninga cyo shanga ngo umuntu akazowana nka yashumba ya president for some years now out of that experience neja juro kugubo kumanyente kusinganiwe mukamazi yacu korukezo gumuntu koru kumushanga nyincha kare ine famu oturwatogwa kanyeba no this man served you faithfully and God has entrusted him 2 times 2 of what you own akesugwa mukache hati bakamuhane bahango mbya kwesugwa it is a biblical principle tekwetaga fasting and prayer ejo tara mukushaba no kusiba no kuzara sozi evyo tubirumu ejine biblical principle no umuntu arakumanya Elisha na Elijah
ubwo namuhereza mbakujya ngo neneresha kiyagire kufa agaroho umushayamba mwita Gehazi yabura mbajya ngo tinubaherize cyabe kiryareresha tinayigarukire ku kitunga nshobora kureberesha umuntu nagwa namagufa genaga muhimbura twine Benjamin Msita Dr. Omukogu orientation n'ishoza ariyo natwereka habwaci emishubure mice ningashi za businesses zeze zitruftand kenche nizikira kuremwa kuhangara nangwa aho yagira ngo nizihendera zitahikize na mwaka zibura kucelebratinga birthday yazo yo kubanza turi hanshongeza kwasa kwanziretecho ngentinkwena nagumara gatandika business otine bukugu n'ubuhabuzi ubu turiyo ntuyiha aha mukugo Benjamin Musita tugumuzemo so umuntu wari kutureba utemuka kwegera ngo no yemarira taro umuntu somara kwemarira Bible netugambira ngo iron sharpens iron abecho no kigambo tumuri nyako choma cheshe choma kitashyacho koruko bane nda kutazi ubumwe ibere bakareta fayiro tutwakiza hamati yaruzo gitagama bari bakareta ka fayiro kunka fayiro ne choma n'umuhoro ne choma bango ya byone ibyo nebyoma no shanga ngo choma nchino kutaze kitashyacho so uteyimuko kagera ngo nemarira nitwe ahareve yo kuba kugira ngo inahi wahika stiru gira habanta bakuciraho utakipinga sako y'abantu bonka boro kukiza amani nyo wakumbuza amashanyarazi gabonoge yayi nimbasa kwijanje ninyino bwire bwaba bace konka ne nga 80% y'ubwiro bwanje ninjimara n'abantu abakunkiza kwineje so umuntu wena kunkiza ningoma eshaha yona ninyere nkatine shayini yowo muceni nyenyine kuronda nanye nkakuronda no ronda bariya you waje ninza kubwire buje kandi cyo kuba ningamba I am talking out of experience ninza kujanja business age gendo gikoro tunote nibinje binko bandebere because ndazi ukozireho kandi nyine zimwe ziri successful yes so na n'ikindi hata twenda kubuza umusako yaba bantu bana bari abakuryara bajo nibanga haba kucira nashanga bona uko bakira niba bakwirukangira niwe kabaka wabo abwaji President Museveni uko muhurana ba Nyerere Mara Munyerere kana bende na Nyerere kana bende na president actually student ariyo naronda bari that is connecting to the level ejirya hegurya mbe niwe biyoroza gukora ningashezo business zotandikire no habiro makurya heguru umusheje umwe ngenda muhabara hijo barumwe ayijana ngerato ukubaga embuzi ate sente zibangambirimo atunomanya mwana na leta motoka hariya ngo ateme embuzi 12 zizako mwazi embuzi bazahwiriho musinanye nejikonda nanye nayo kandi muri yabo ndante ntina yanga bakuzenga business yembuzere musenyi nabakuze bagada bakora mu cyamana mubuza noho mugego uri kumanya kushare embuzi nyoka mbuze chibuze mbwiga kagongo nanko go woreba bijodoro ku woreba ogwa yombekere bizimba street ayine buca hariya noho kumanya Oyogera bubya. Awukanga bazana mbuza noenda tutunge sente ni tutugere kizimba a street bagengwe kizimbe Sister Charity Plaza. Ndawa buhuru. Ntwenda Sister Charity Plaza. Hata nambuza ndu inora hurire ngo this is a butcher's plaza. Babu abakutemenya mabakimuka bayombeka kizimbe kiriya. Ahabwaci maybe kuba korogo murumo. Batagugumuza muka njibanye menza ngo it's not the end goal. Ibo woro nozo mu mbuzezo. Kandi abari mbagambira ngo za always available mbuzi jwira abantu abakuzuguzana benje. It is not true. What you think is in print actually it's not there. Ku ground birara muko. Embera nebe tari nkukuru kujireba. Imperire. So nkwaba umuntu ni kugira nti utakatana kire kintu cyona banzo uyeteka askero. Ninga shoite ka minzani oyebuza nyenda kushana nkuha amanyore ngo rwo ratamburira ni I employ you korga hano zo mu organization yo muntu yona yego uri nko mwana arjara yishomera ebire bingi kugereza ka applying emirome kabora utagaraka kwa applying no shabo murumo ya applying or kwenda ku volunteering me am here to serve you
na nekiri nkigarra abazaire omwana kiyarga university utarimu icyo ukagira uti wowe wahezire ukutagaruka kunterera isomo kiriho mubazaire benshi omwana naheza ati akeza kweza ngo yaheza degree oshoto wamukwazanana n'umurugo kandi baturina n'abarumuna nabo mbambenda kwikahaye nibenda kwikaye konkogu umurebe na still guno musharaba gwawe antiri yana basa kwemereza akakora kumureka azo mu nsomo ensechimutera abatine experience atine kigambirwa hato shangensi yamutama umuhero gwa byona yagura tiketi umuhurira ngo akaza kwere nguto yego bambe obwe no buhuko buri modern era obuhuko no bwinji nyowe noza kunsasa abana binji bine kibihire aheru kunkanyo still ninkire nko buhuko umwana kagoma ground aha ayegembera yaha afana experience yaha kandi ahezaragayo konka ikizo cy'abana benji cy'yaba abinji bakutandika business harimo butagumisirisa yego bambe byo nesho ngendijo zakurgahere kwikahashange byahatace bibasa nezi ya leta fanazo nyonye no mwana kunkwataho akayimuka yaza heru kandi akora umurimo gw'umutaro makumyana mujyana mano basa koreje mutaro makumyana still nkwatereho ugende mbene nkwatereho shome masters orukora akakaramo kacyata ati no manyo mwana izaraha abe na balance nga miliyoni mene cicweka nkweneze buzuma mbenye no musoga mwana wanje yanteresumu yasharamo no kuvugambo mu rusoga ati Benjamin nte ati no manyango akakayire za miliyoni okay ati umusada mu Kampala atasobora kubera nakakayire kamuburu nako ti ntino manyisache ati ndebera abantu abamu mu Kampala miliyoni takubamara ijobaramo mu Kampala harimo nabenje bari muri Mbarom miliyoni shiringi buri zoba te kumara yo watimbura kuza heru kuronda miliyoni menshi kuza kuronda miliyoni menshi ukwezi izakutembya zone zingahe izakutembya nizingahe ubwo umuntu kuri yabiro mwesugwa akaza hansi y'umukono gondijo twine gumusiriza no shutu kuba kugorugera ishomero bakutumira sente but we are getting older twine kushwera twine kugira kuchika myaka 20 kanje gamo mu rujongo no kushigamo mu nyankore there is a process to become ngene natka wa complicating anataka kuba process yo ine kuraba mu kwikahari process niki process ni njani procedure hine mitendere yo kutekwa kuraba mu okwika ahari cyo cyo rukwenda azeje mitendera cyo ine kuba nejo rukwenda ko eje nimbaza kugira ngo ngahereza degree 2015 ati ne kabiri yebara na chumu mbrire njire kureba sente in 2025 that is 10 years down the road yes washwire ni ngamurebe kuza kushikari yecu tavuze kubahangire kuza kushikari yecu kuza kugira ngo orebe sente ningashi ojwara umwenda gwo kubenogero ati this is my choice has taken me more than 10 years nyonye nimporeke basigaze kwamba teka hato we na semyaka 35 kinkashire kundazari umwana namuzarra myaka 50 kuyaba takashira university naba nabiro mugurusi we count all those things also ba mama mbabazi wabuza ba president Museveni bakugira ngo umbwire bwabo yego bakabarga na university bino mukazi okay mumberezo konkangarike mfite tuzomu ereje yiturumu yaba haraba Maria bo ni hano aha hateje imbere yiturumu barakwe barga university in a degree immediately office kazi turanze kuronda okay bakabacira baki yembera yabire rwumbiro bwembubwo mprire naba bana bamwe bakababine nyuma abazeire bakabajura abana babo ibintu bukabicire hente banje waimero ukazativo ukatere sumu ukagera uti nabazeire banga yabakujura abana babo tabakubyishka ugendo zukore ungurire nekoti njahambaga no bamanya abantu babazeire bo bwiro buturumu buriya umuzeire akakwata umwana we amuhereza umusheja mutahiwe umusheja kwaso mukazi ejo ni yabirire procedure hatebirebe Benjamin na meeting na Charlton Town buhweraho ura Benjamin atati ndio ni ndonda sente zo kuzowani bambe embere zihindukire
kugira ngo every dispensation ninga shobwiro kubana babaho hawe imyaka nk'itanu imbera nehinduka so mbona ine kutegereza ukaraba mu process hariho ngo process wajigamba to mpako become kikire but abantu abama bakora kuciriza atu wambuza nk'ibyo bintu nugira uti aha bwacu utakora Coca-Cola kino bazo utakareve cyo tineke nubwo nje kugumana bwo yongera me I wouldn't advise anyone to be like me in marriage n'ikintu cyo bimunonga I'm not thindi cyo kureberaho cyo mbinde bwate n'ubushwere because the more knowledge you accumulate the more it is hard to find a woman no shanga bizo bingi so nana business zo rukureba tandukana process allow the process to work in you konga ko rukwimukije barmu hato umuntu shanga ngo ayamare imyaka 10 nabasa kwimuka ijo barumwe ushange nakora miliyoni 3 kandi rero watambukire process urebe yagaruka byo no basa kujaho uguruke process ozekata ukora ubuntu bwawo niyo ninza kwimuka mwaka guma ebyo turi no kora byakaje yona nimbikororeke umwaka guma nimbitekaho kandi ninza guma process because nkarenga foundation nunji because foundation matters waguma ground wakorera najero kugomesereza ebyo bintu byaterera abantu abakuza hero nimba gamba kubipana umwe mitwe yabo nibiye kuba nitekateka mbona ko ubwembubu konka tubahwera n'umuntu kugambira kugira ngo kora kwije ha ground umanye ibintu ko kutambara umanye uti ninshubere nto wananka akatarekayo karakati ninza group no mbishatu hariya mburete bene imburisi zarabajuru gutaha it is bad tukuchabara muntu kongo shango umuntu arabanta binkurembariza munanga umunanka alongside the road reserves shango umuntu nariza ayina kaduka hariya kongo inakana nakemereza kagumanika mureverenta am road reserve umoza katomukajuki mshaka juju tushangazi rinkaho nchaka ruburaje kuza ati ngobere mtwara abiri ujomanya process ibintu kutambara emishuburo emice nekera kuremwa kuhangara aho nuho turi ne Benjamin Musita process ine kwa ne taking okay take the process ninga na yok taking wabo tachikozire ngo kuchemerira tugende buzima ekindi umuntu wena akora business ninga shukangara no gwari naza kwegesa banzo manyera hango wari kwereza no ibyo bintu bya wabgarura nabgarura tubukargam because abantu hari Yesu aharya harbachwezi njuna ariya harbaye umuntu wena yaba nakugambira business ubanzo yitegereze ubwo umuntu because tari kinde kuba ho umunsi y'umubiri yego shitakabero umunsi y'umwoyo tabandeze ku munsi y'umwoyo araba ingamba batakubyetegereza konka ari umuntu arukira no manyanga rote kintu chemuka cyabaho abantu batwire mbagamba bati so the word yo rukurebe giturumeyense it is ruled by the spirit indeed kuwa benoza turi ya muntu wahansi tinda abantu abakuziraba umwana wanje umenka mbuzaho mbandiyo mureba ajine fresh shanda goziti mwana ushazirwe ki kongoro korazirye nshare ziryogana zireba mwana we waba cyumukasheshu muri shigamba uyu musagazi we habiroho ki mwana ngerati mwana nojyangu nojyangu no kuma business egitaho negitaba kwita oine kwecinjiza no kwecinjiza abana nabarakari ashika nimpurira no mushaba atawama nyabehereza bamukama mu bitko batwinoko atawiceza akakose kigambe cyo ndase nageze ko gukora general atawama nyabehereza bamukama batko batwinoko garanti ureka kubera abahereza toke ati jenese utakumanya iyo shoma bible yawe kurungi nyo kangume kunuye tuturekera fresh brandzi ati tuturekera ubuntu so oshanga ngo hari ibintu bukuma business emyoyo erukuma business te kwimuke kaba umuhindi nayimuka yose ubani mukasheshekare yako abwose yaborabyamo kiza kutaho mu business urara mu kintu shumbanuka ki kumbe yakera ko imuka yayo sitaho kandi nabukora openere because no hanga because that is what he believes agaraka mutwara mbite ko mukashonda ngaraguma na murebaho takumushereka okay yes
hata ujibuze ubwo umuhindi kature nakura kaya business kantureze ukura kayombekere hariya numana waguzere hariya. He has a spirit, he has a God that keeps his business and nahereza arahanga wogwe faithfully. Hata kumurabarisa makazo ko apana takuchwanganiza kazoko. So omanyo muntu ogwahimbisa mwoyo chini ni wori kunokora business shaina ni mpimso wawe iwori nokora business ninga shoro noreberaho nicyo kirinzire business yego kuwashare mu kubarahanga warahanga aza no kubarahanga tubikwenda abantu balezi you sacrifice really. Yes, hangana Yesu natujera my yoke is right. No, my burden is right and my yoke is easy to carry. Konka ejo kujya by the kwanje gwangu kwekora. Aha, kabuza kugambira eco hariho process yo kurabamo. Ngubone gwangu hiri. Okumanya it's a process. So na nukumanya business is. Aha, reka mboze yetu uza tukugendera kwimera. Ati ruhango wawe takabara hango wanje. Omwoyo wawe ukwicereza mutakabasa kuwo mukwicereza konka niwe ubundi yo ninyegeraho mbwene owawe nabasa kubatemuti bayimi ushange nanye yankorera kuko wakorire nikundi kuteka teka imyoyo iteka shana hapana areshigamuza kushigamu God loves us equally konka zengtona triyara hango yashi anyona nyenda aturnyona nyona ne God loves us equally but he ranks us differently. The ranking naho bukutanda tuwene natukunda tuwene umunsomo equally nyowe mandwa yitiye chika niyo yaresera obwiga bwayetse bahamwe no wakwijo mandwa wabe wakwasoro wowe no mangwe mandwa banye niyo yombekere bizimba streeta. Please go back and hold it properly. Kandi woriyo nonyegeraho noija gukora temanda niyo batware ngo ine kumanya nakoresa mwoyo ki. There is a level of sacrifice buri kintu cyo neco rukure background hariho sacrifice yo muntu ari kujya nyo kuzibasha hamwenda. I become intimate with my God for 2 hours in the night. That is not easy. It's a sacrifice. Sande tinyosha wangambura tinyosha ubwo muntu akosha achache nabarho kaba kweto kushaba nashaba kandi kubuka kecuro I know bwire bwe narahanga buri kintu cyo buri muntu we no wokunda umuho bwiro gambana obudachika no gwa hamhero mwa musita torukumarira know the spirit that rules the city. Poto guru. There is always a spirit, there is always a covering that rules the city. Kuko bajangwita to say amate no bochi meaning is that God. There is something that protects the city. There are rules that govern the city. Oruko war your business yone yorum. Gerard hango wise eyo wayo koma. Tinko manya tindi ya kuchweri worumburu wa dini chi wonohereza hanga chi Gerard hango wise ba. Konka chikabe churuchurunji no gor kwenda kwegera mushanse barhanga. Kashaga makatori nibiza korobera konka wana uraro mu church deno gwareyire nakwite kibona hansi ngunu wor kwenda kwereza mazima nimuza kurwana master run pararo kigambo cyaha muheru twakira abageni korwa mu business zorobire cumwe tingwenda kubajya ngo zugomere wakora televiziyo bitwaganira ebe bintu biri ya YouTube ya TV West nubasa kubigarakam oberebe nebindo ronde nabahabuzi abako basa kusinga hari nyowe mwe bari mnonga Dr. kandi nitwehuriza kugira ngo nohikaha wasa kugira abo wahatura ababahatamye mu nshongezi kwatenana akasente twaza kwa kuzamuka ho muri twenza kwantu akira abagenya abandi okurga DFCU bank one mango client abwa DFCU one mango turoine chetengo kwegita DFCU waba no manyango webyase oinaka sente samhoya no basa kwenda kugira yiwa akabika basa guma program ya sisimka turukwakira aba DFCU bank chotun charity omhereza hantu nahindirana na Benjamin Musita katwakira abagenya bo nabo utakarga program ya sisimka.
otaza muka yawe okitirwa mwo busasa nenaku okalimbagirwa omwanya go kushemererwa okashekoka kunkomoka omusano muko wanje kurga omba ankore actors nugutu yawe chubaro otaferwa muzanogu urwa kashatu n'urwa kana shahe mwezo mwebazyo kandi nugwijagaruka mu rwa kashatu n'urwa kana shaha mwenda n'ishicweka zo mwebazyo kama sasire kandi dinga chikoraga kenshi kukicyambaho. The Miss Uganda 2026 journey to the crown is calling. Are you confident, intelligent, ambitious, and ready to represent the Pearl of Africa? Register now. Log on to missuganda.org. Celebrating 15 years of true Ugandan beauty. Follow the search on Star Times Makula Chika starting 31st of July every Friday to Sunday at 8 p.m. Sponsored by partner sponsors V&A Sherry, Vaseline, U-Home, 7 Days International, Evervest Malt, and the lead sponsor, Opain Uganda. Alcohol is not for sale to persons under the age of 18. Please drink responsibly. wabari wachirinitse on program ya sisimuka wachine heje mima ayebare kandi of course natungo mugisha okutaya isa branch manager wa DFCU hanu umurimbara nyenda tugambe binte bukwatirine na loan kuchira mnonga on business zitu ezenche small scale medium scale omwe no shangazi mun survive injira aha loan zinyenda ndebe DFCU yo etwinire plan chi chakachi ntchalon bitukamaze namwachira abe yajure tukumze mu misho na program 7 na kwachira Lord mutebekanisa program amazina ninye Kenneth Nwamanya branch manager wa DFCU Bank aho muri Mbarara nashemera ukuba newe rizo okay dobene wa business izobuce ningezo zirahachachiri obwiro bwinji ntushira ku survive injira ahaza loan ni manyo bwa hati DFCU Bank mwine mari loan ahabwachi mujirese babare so DFCU Bank turesire product eyitweta DFCU mari loan. DFCU mari loan ni loan eizire kwanguhiza abarukora businesses abine businesses zenche na businesses za gati na gati no manya mu Uganda business zenche na neze za gati na gati ningashi omujungu cyarkweta SMEs small and medium enterprises ninka backbone ningashi ihangano ho ryegami okukurakurana ningashi okuretaho enkurakurana mu ihanga so itwenka bank itwenka DFCU tuzire nutuyamba tuta business zezi okukura ningashi okweya hebzu bumwe na bumwe ebizine so ombinte ebikureta obuzibom business zenche ningashi ezagati na gati ubwiro bwingi no kushangana babine sente zitarukumara ningashi inadequate capital so itwenka DFC okurabira mu product ite ya DFCU mari loan ntuyamba business zezi tuzihereze sente okuranguza basakwesiyaho ahishemeye kubanuza tumanya hose nahabaho twaza kureba mu banks nabwo yakwere DFCU Bank no mumwene loan zitarukushana mwena ati ni difference heriho hagati ya mari loan obundi na nezindi za loaning schemes ezibire zero. Yes, so
DFCU mali loan nk'uko nakigambireho yo neyo mutano obwiro bwingi itwaba ryo mu banka singire kufuna tuganira na ba customer bitu kwenda kuba supportinga kufuna loans ekinte kikusinga yo bukuru kubateganisa n'emisingo noshanga umuntu ayine business ye nekoraje irumuna sente nangwa ziringanire konko umugambere buri kimwe cyono cyumugambere cyo kuba no yetaga kugira ngo umuhe sente umusupporting ushanga chine konka ukika hamusingo utininyende cyapa utininyende ndagano kandi akujata atkandi hataho nargamo atabo kubebi utimbine so DFCU mali loan nironi teine musingo kandi ne yambaho businesses ukurango tuzateganisubwa umuntu ambuza yesento mu business akubantu tuhereza flexible payment terms nushanga akasente twakakwereza twakugira ngo kuba no kashishura buri kwezi turukareta mu rundu gumwe no kashishura buri kwezi mpora kandi nabwe kuza kugira ngo kutamuntu gungurite cyapa ninga shapana so ibyo tumangu no bukuru kandi tumanyangu business twaziyamba ha side ejo nazo za kurakurana zongere no kwereza abantu emeromo zongere no kwereza government emishoro ihangari yiturukure. Alright, ejilo nareba neza kuyamba binji abineza business and of course okuja accessinga ko twagambire oyine kuboine ho business enche na neje ya gati but nanyenda kumanya kuna kwa niyo mushubuzi yes nafune jo business nibintu cyo binde bikwa ninyetaga kujamba se kutunga ejilo. Okay, mubati. So wakufuna roneji echo kubanza chabyona byo ningamba aha montane business ahero kwe wina ka business kawe kache ni business yawe mpango oijo mu DFCU tukhereze DFCU mali loan etine musingo nibihe byo kuba no yetaga kuba nabyo okufuna roneji echo kubanza chabyona oshimeye kuba wine business formally registered ningashi ehandikirwe erukumanywa umbwiro bwinji ntureba aha mitendera ya business zukuba zihandikirwe twineho umutendero gwa sole proprietorship twineho umutendero gwa partnership twineho no mutendera ogwa company so wabo ine business ahandikirwe omutenderejo echo necho kubanza ekubasa kufuna sentezo ekindi cya kabiri oshemire kuba okozire business ejo at least okumara emyezi 36 niyo myaka 3 uriyo business ejo so echo wochine nono rabo ekindi cya kashatu ushimye kuba no shashura license ntumango mu Uganda business yaza kukoraje eriyo mu buteka ishimye kuba ine license so ine kuba ine trading license okuruga ahoro kukora maybe town council municipality ningo mu town board echakana oshemerire kuba oyine account na DFCU at least account ya oshemere kuba wajikoziseho okumara emyezi mukaga nubo kubota mazire myaka 3 yoneje itwagamba uri mu DFCU konga at least mu DFCU wo mazire mwe myezi mukaga then hataho no bano qualifyinga kurunja munonga ukwefunda sentezi okuyambaho kukurakoranya business yawe so imwe kaba DFCU mwabana muhereza eji mali loan mukereza abashubuzi ni business chi ezumu kuteka musente abukani maro business izeze risking atware muri mbara omuro bundi gwacera nugosya embaho so hine muko access ngo kajota teje business kore aberge yo muhinje no burisa omwente bereza yo gwirene muteganiso gure katumureko riyo wedu katumuhereza ni business chi eziri ku benefitinga omumali lonage. Yes, we but so itwenka DFC tu inobuhereza buri muntu we nari yo business ya buringeri as long as ye yo mateka twine product eri kubasa kumusya konkati aha kusinga munonga ejimali loan ntusinga kureba aha business izezi ezokutandikirwaho encheho na neza hagati na gati waba no kora business yawo katugire icyo kureberaho onenka supermarket oinenka general merchandise no tunde ibintu bitu bya burijo oinenka carpentry shop
oine businesses zone zite za burije zone as long as zaziri yerinche ningashi area hagati na gataho sectors ezo zona ntubasa kuhereza loanage of course aro businesses ezinde zitakuhereza nkamashomero nkamashomero nago ntuba tuine product ekugahebwa ahatari mari loan kunkaro product egahebwa. All right. So jino ningana chi nindeba abwacha amashomo mwagiye amavuko ati mwe n'amashomo kafuka business nyina kanasare kanje obundi nebinkwenda kufitamu ebyakubasa kunyamba kutunga beji abwachi mutakumpeje loan. Yes, ata amashomero tukugira ngo twagiye hamwe akuba ntukoragana na go munonga gonga got gari under mari loan we aho twine ndijo product yite tweta school bridge financing ejone ya mashomero specifically then wawamburize hongo netandikira hi sentence zinga ezirumu neingana chi so loan ya DFCU mari loan netandikira ntwereza sente okuyiha aha miliyoni 10 okusiya aha miliyoni 50 gwaguriyo murundo gwo kubanza kufuna sente kufuna loanage gwaguriyo murundo gwa kabiri ekitukweta mu rujungu repeat borrower wano garuko murundo gwa kabiri nono ubasa kufuna sente okusiya miliyoni 2 so omukarimo kache nazirga loan yiteje ya mari loan nerga miliyoni 10 okusiya aha miliyoni 2 obwire nutwereza obwiro buri hagati y'emyezi okutandikira amyezi 3 okusiya aha myezi 12 kuba washashwire sentezi zikahwayo tukakongera nezindi kugira ngo ugende mission no kurakoranya business yawe. Okay. Omushubuza kabe naenda kumanya eji loan kutukura loan chamane echikwijo mutogwit interest rate nengana chi nebasa kubasa ko muntu waburijo kuchira munonga kanyari kwa ina ka business kache ninga. Yes, but so of course wagamba kintu cha loan ekikusinga bukuru munonga no kurango ninza kushashura zinga hiyo muroneje so loan yite ya DFCU mari loan nkoko nakugambire ngo itwe enshonga bwachituresire DFCU mari loan no kwatiraho business zenche na neze za gati na gati so umurikiriza witu ningasharu kutureba wena obeshwa ngo DFCU mari loan interest yitu ninche nebasubwa buri business yona eri mu mutenderogu wano basa kwenda kumanya ebikuchiraho aha abukwatirine na no kwera nakibyona no basa kutushikirira aha branches zitu zono mu ihanga ryona tubase kutangazaho okuchirayo konka DFCU mari loan nebasika nchokore batuhira mu nakashonshereke kebyapa kemisingo kugira ngo tubase abakora business zenche na neza hagati na gati okufuna sentezi babase kurakuranya business zabo. Okay, ekinde kibuza kikwijana kigira kuna kuba nyine account mu DFCU konka hine loan ndije yinyine numbasa kunchiriza kandi hatingari kentonjikeho mari loan ninga. Yes, so nkokuna nagambire so DFCU mari loan umugasho gwayo awachi tukujihereza business no kwenda kuongera omustoka kwenda kuongera omucapital kwenda kushushura nebintu byitu byaburijo umwenke mishoro na chinkebyo so twandukuhereza DFCU mari loan ntubana tugezaho kugira ngo supporting a business directly so sente za DFCU mari loan ishimiye kubana za business stock directly so tuku supporting DFCU mari loan okukozesebwa kandi kushashura loan zezindi so sentezi ishimiye kubana za business directly kugira ngo impacting business okutaru kuzikozesa kushashura ndijo loan so DFCU mari loan teru kukozesebwa okukora payoff ndijo loan zezindi you're independent nutujukwa kugira ngo ezo business ekuze business yao. Yes. Abachima nka DFCU ejemari loan mujitire wamani nimwenda kwa achivinga chi amhergwizo. Amhergwizo DFCU mari loan tujitira hamani minji munonga abo kugira ngo ihanga nkokuna nagambire ningashi economy ya Uganda eyegami aha SMEs
eyegami have businesses obubuce na businesses z'empango ihanga rya kutambura rishimiye kuba rine a strong SME business so nchokurebera itwe nka DFCU abujangu ntwenda ngo ihanga ryiturukure ni economy yitebe stronger turigereye kugira ngo supporting SMEs kurabiro muri mali loan atu wa supporting businesses zenche na businesses zagati echo kubanza cyabyona no opportunities nyinje zo kuba no igura nonore no creating aho ningashuno otondaho emermo abantu abana bakorwa mu mashomero bana binaho aho gukora none ogezaho kusupportinga ihanga okongera ahamshorezi kushoroza none ogezaho no kushikiriza n'imiturire y'abantu abo kubana nora SMEs nizo operatinga communities zitu za burijo uri yacaro noreba hakaduka uri mu town noreba heduka ezo zone ama business zagugona got under SMEs so abantu bingi bari employed on SMEs that's why itwenka DFCU bank a product tugitiraho munonga mani abo kubane chumwe ombera yambihanga ryitukura rikahika ahalevo yiturukwe ryetaga alright umushubuzo wakubariyo kwe yarmuna tureba ningashi aturire okabene ndo musijire butumwaje umushubuzi we no wakubasa kubora yokwe wine business yawe uri TV West akashesha akawatureba ukurwa mu DFCU bank ni ngutereraho ni nyengera kukweta ngo oije mu DFCU uyigura account yitu wabo ine account ni to already oije tuongere kuganira niwe ahabuci obutwakubasa kusupportinga kukurakuranisa business yawe kujiha aheri okugiteka aha level eyichiroto chawo chirukwenda so mwije mututayira aha branches zitu omuyanga ryona tuongere kuganira nimwe okutwakubasa kubayamba kuranga mwafune sentezi mwayengera kukurakuranisa business zanyu abundi neke namba yesime wakubasa kutusijira kugira kutwakwantwenda kugira kitwabuza obundi tutacenga ninga nebindi byone bukwatirine na products na services za DFCU yes kuwa kubasa kuba noenda kumanya biri kukirango kunanagambere no hikirira branches zitu zo no muyihanga aho muri Mbarara tuyine mu branches ibiri hihi na MTN service center na nendijo branch tujine hihi na Fresco supermarket kuwa kubasa utabasize kuwa kubasa kubotija branch no basa kutikirira asumuzitu kandi shome 0776 27 3003 0776 27 3003 nubasa kutushikiraho ntongera kuganira kurenga okay wabare munonga manager DFCU bank hano yaho muri Mbara yiwo mushubuzi yo ine business inche ninga eyagati abo achota kutwara umugishogu okatunga mari loan kurwa mu DFCU bank bagitebekanise kugereka kuyamba ostokinga business yawe ebyo bizwe byo munoshango business yawe obunda ka center kakuba kuhereza nuko kakubasa kuyamba ukakoze seje ushange at least amerwizoba wabaza kubashashura kandi we business yawe yaguma omish of course branches zabo okwetorera ihanga zigwire kandi skwachira ngozeyo oganire nabo barebo kubakubasa kuyamba tukabento natigumiza muna kiganire ki konkabo wire mazima tukabasa obwa hatikati zo mukawumulo kache turi muntu garika muze ibisisi no kushemeza